Қайырлы күн оқушылар. Оқшаш үшпошмақлар темасы бойынша практик үлішке көшейік. Бірінші мәселе. Мәселенің шарты бойынша ABC һәм DEF екі үшпошмағы берілген. A пошмағы 56 градус, B пошмағы 34 градус, AC яғы 4,4, AB яғы 5,2, BC яғы 7,6-ға тигез. E пошмағы 6 градус, F пошмағы 40 градус, DF 22,8, FE 13,2 һәм DE-ның 15,6-ға тигез екенлігі белгілі. ABC һәм DEF үшпошмақларының ұқсашмы екенліклерін текшерергә керек. ABC үшпошмағынан C пошмағын табарға мөмкин. Үшпошмақның пошмақлары суммасы 180 градусқа тигез болғанлықтан, 180-нен 106 һәм 34-нің суммасын алабыз. Нәтижеде 40 градус келіп шыға. Демек, C пошмағы 40 градусқа тигез болды. Шулай ук DEF үшпошмағынан D пошмағын таба алабыз. 180-нен 106 һәм 40 градусның суммасын алсақ, нәтижеде 34 градус келіп шыға. Демек, D пошмағы 34 градусқа тигез. Демек, үшпошмақның пошмақлары теңдәшле рәвештә тигез болды. Яғни A пошмағы E пошмағына тигез, C пошмағы F пошмағына тигез, һәм B пошмағы D пошмағына тигез болды. Икенчедән якларының чагыштырмасын тикшереп карыйк. AC ягының EF ягына чагыштырмасы, ягъни 4,4-нең 13,2-га чагыштырмасы исәпләп тапсак, 1-гә 3 чагыштырмасына тигез. AB ягының ED ягына чагыштырмасы, ягъни 5,2-нең 15,6-га чагыштырмасы, шулай ук 1-гә 3 чагыштырмасына тигез. Һәм үшінші яқ BC ягының DF ягына чагыштырмасы, ягъни 7,6-нең 22,8-га чагыштырмасы, шулай ук 1-гә 3 чагыштырмасына тигез. Охшаш үшпошмаклар билгеләмәсеннән чыгып, нинди нәтиҗә ясарга мөмкин? Беренчедән, үшпошмакның пошмаклары тиңдәшле рәвештә тигез булды, һәм икенчедән якларының чагыштырмалары шулай ук тигез. 3 ягының да чагыштырмасы 3-тән 1, ягъни 3-тән 1 ул охшашлык коэффициенты була. Демәк, билгеләмәдән чыгып, без әйтә алабыз ABC һәм DEF үшпошмакларының охшаш икәнлеген. Икенче мәсьәлә. ABC һәм KMN охшаш үшпошмакларында AB һәм KM, BC һәм MN яклары охшаш яклар. AB 4 см, BC 5 см, CA 7 см, KMның AB-га чагыштырмасы 2,1-га тигез булса, KMN үшпошмагының якларын табыгыз. Мәсьәләнең шарты бойынша ABC һәм KMN үшпошмакларының охшашлыгы берилгән. AB 4 см, BC 5 см, CA 7 см һәм KMның AB-га чагыштырмасы 2,1-га тигез. KMN үшпошмагының якларын табарга керек. Ягъни KM-ны табарга керек, MN-ны һәм KN-ны табарга керек дигән сүз. Шарт буенча ABC һәм KMN үшпошмаклары охшаш. Демәк, аларның тиңдәшле пошмаклары тигез һәм охшаш якларның чагыштырмалары тигез дигән сүз. Якларның чагыштырмаларын ясак, ягъни KMның AB-га чагыштырмасы, MN-ның BC-га чагыштырмасы
KN-ның АЦ-ға чагыштырмасы тигез деген сөз. КМның АБ-ға чагыштырмасы 2,1-ге тигез икәнлеге билгеле. Ягъни охшашлык коэффициенты 2,1-ге тигез. Димәк, К тигез 2,1. КМның АБ-ға чагыштырмасы тигез 2,1 тигезлегеннән чыгып, КМны табарга мөмкин. АБ ул 4-ке тигез, ягъни 4 тапкыр 2,1. 8,4 см килеп чыга. МНның БЦ-га чагыштырмасыннан ул шулай ук 2,1-ге тигез. МНны табарга мөмкин. БЦ 5-ке тигез, 5-не тапкырлыйбыз 2,1-ге, 10,5 см деген сөз. Һәм үшенче чагыштырма, ягъни КНның АЦ-га чагыштырмасы шулай ук 2,1-ге тигез. Моннан КНның 2,1 тапкыр АЦ, ягъни 7-ге тигез икәнлеге килеп чыга. Нәтиҗәдә 14,7 см булды. Ягъни КМН өчпочмагының яклары КМ 8,4 см, МН 10,5 см һәм КН 14,7 см. Бүгенге дәрестә охшаш өчпочмаклар һәм пропорциональ кисемтәләр белән таныштык. Бүгенге онлайн дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.